Angibingelele mhlawumbe ngithi khona manjalo isigodi iSouth Africa. Umholi ngiqabula marketa ngobupha no stop and go. Kwakuthiwa usimayidwa njengelanga kwathiwa engayisho leya ngibambe. Sengithi ke kulungile ke awuyaxamalaza iTLB madoda. Ixamalazela iKZN, yaxamalazela eGauteng. Angithi iKZN i-head office, eGauteng i-capital city yase-KZN. Yabakhulu senizwile ukuthi thini inkulumo. Nizwile thini baphathi siyabonga. Into eyenzekayo la eSouth Africa angiqale kanjalo. Into eyenzekayo ubhubhane olukhona olumenyezelwe umongameli wazwafaka igama elithi disaster kwaku-2018 ngiyacabanga. Lento yokuhlukumezeka kwabantu mina ke angikhulumi njengohulumeni ngisuke ngikhulumela emini ukuthi ukuhlukumezeka kwabantu hayi ukuthi bayisifazane nezingane cha ayikho leyo eyangampela ithi ukuhlukumezana kwabantu owesilisa ehlukumeza owesilisa owesilisa ehlukumeza owesifazane owesifazane ehlukumeza owesilisa owesilisa nowesifazane behlukumeza ingane ehlukumeza umuntu omdala eyamimi kanjalo masithi nje iGBV ukuhlukumezana kwabantu mangizochazela yona imi kanjalo kwase kuba nento ethi ke uyabona uhulumeni uyababona abantu bathi bangama activist ngempela bayamasha bebhale emafonini phansi neGBV phansi ngokuhlukumeza abantu sithi thina kwi-organization le eholwa yimina Ayanda Msweli Foundation leso sikhathi sesadlula kwakulungile ngo-2002 masibona inkinga sibabaze hey manje sababazi akubonakala masithi phansi kuzobonakala ba abantu babhizi njengoba bebhizi sacabanga ukuthi njengoba bebhizi sobenza kanjani ukuthi nabo belwe beliswa nokuhlukumezeka kwabantu kodwa bebebhizi ukuthi ubani semsebenzini nje ade nibambe meeting kodwa seniyalwa nokuhlukumezeka kwabantu lana size kahle kahle ngeGBV erankini KZN senza o rank to rank bengenza o rank to rank sigene rank ne rank ngaze ngathola ukuthi hawu kanti kube nebhakede elqondene nosheme okay alright angenze njena ke mina ngoba ngikho erankini anginatekisi kodwa ngilivule lami ngifuna umzimba lisemthethweni leli aqhathwa leli la nje semthethweni manje ngidle iconcept yoba umgazi bonke yabona lelitafule le bathi bangoshemeni ngifuna ukudla bona nje befake la ubona oshemeni ngidla umzila ngokusemthethweni kodwa lo mzila ngokusemthethweni ngizodla umzila ngithatha ngiyalazi ibhakede ngifuna ukuthi ube indoda enamandla ngeke uvele nje ebhakedini kodwa nanti eliphethe inkunzi yakwaMsweli madoda umashoboti umnyakazelo semashobeni uzothatha nje mahala phuma ngene emotweni bethi awuthathe ngamphela unamandla kangakanani so ngithi ke mina ngoba ngikhona sine power yomsakazo sine power social media mina ngizolokhu ngimemezela asithatha into enkulu futhi ma u10 rand akekho ozwela ngo10 rand ngoba ngishiya insizwa lezi eziserank ezesokisi lezi ebeyithatha ngoba sengiyavala ke sengiyaphela nina ningobasa ngithi nina nithenga imoto uyazi ukuthi iquantum londla abantu abangaki mhlawumbe aze ngayibala lonto phela iquantum londla abantu abawu7 1 umnikazi wemoto u1 lo kodwa nayo ithola suke sedeductelwa yabo umshayeli number 2 yilo usicapha uconduct basabizwa ngosicapha sewuconduct bese kuba yilo wash imoto angithi yare bese kuba umama labo mama badayisa la yabo laba beyama plate angithi bese siyaphuma ke manje sabe sike mechanic phansi kweyihlahla yabona ophephetha about angithi u7 loka 7 singibashiya ngaphandle osayitsheni bakithi yasikubaya hayi yabona uma iseyizungeza usayitsheni ayizungeza umbone izungeza kanje imoto ayizungeze ubona uyazi ukuthi ubona ngani ukuthi ilapha ngempela eyami siya deduct yabona ipeni usayitsheni umbona ipeni ya ibhuku lephethe yami
ungamona lokho ayikahle lamathayi utshena umshayeli ukuthi akakhi alungise kusheshe i-deduction hayi siyabuka phela uyabuka yabona makuthiwa iphoyisa liyasebenza kwangempela imoto awupheli 5 minutes imile ngoba sanibona Putin sikumisile mandatory error befuna ukujike uyele wena waqonda ngicela ungiphi license yakho usebhala uyabhala 2 minutes futhi 2 minutes uzokhokha nganansi date in failing which ovele enkantolo ngale date le uma ufuna ukuyoquerisha hamba kuye PRO emsebenzini la ngisebenza khona nansi into me uyafuna ukusayina athi lona ngifuna ukusayina me go home sekuphelile ungabona imoto emele umuntu esethela ayo makephula lo akuyona ipirate hot ilokho asenze inkonzo nansi inkonzo ile ka 10 phela singena door to door ilokho bazalwane mhlambe angibuyele ngezansi la ku 5000 sizobona ukuthi senzani after lokho Siyabonga. Kodwa namhlanje ku 5000 because wafika sipanjekile. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Kuzokhuleka nonga ukuthi kube yanto wayibuza lenkulumo le bese ngazi ukuba lizoba nje. Kodwa ke siya lapho ukuthi uya prophet andibele usondale kwakhanya. Yeah. Uya prophet uthi ke uzokhipha yini. Cha sibemba futhi makhona onako ukhiphayo akubhali nje ungakanani uphuze Ibhakede Prophet ohoda. Nansi inkonzo yeBhakede iyashaka manje inkonzo yeBhakede ngingaphakathi ngikhuthuza abanikazi bomsebenzi nandi iBhakede into nje yeBhakede sithatha kubanikazi into esemthethweni la suka khona Msweli uthi leli Ibhakede lela libe isibusisi eSouth Africa iBhakede kube ukuthi kuzophila impilo zabantu kusizakala abantu singayithinti ngesandla afuna isibusiso sakho singenele leli Ibhakede ngilithandazela leli Ibhakede lithandazela awuze mali kayikhulumi ihlale ephaketheni awusuka madoda baba siyaphila baba awu uNkulunkulu uyasithanda bafowethu sizoyishintsha iSouth Africa sizoyishintsha iSouth Africa iSouth Africa sizoyishintsha izoba ilento esiyifunayo makunomuntu okhalayo thi mina ngiyeza ngizokhala mina ngiyakwazi ukucela mina uzosizakala ugogo le ebhanga noma awu siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu Ngalo socela ukuthi abantu abanongoma bathandazele bayibizakwazi babheke into ngizobathandazela kakhulu kwanongoma impela konakele lokho kwangempela hayi sizongena eofisini lapha athi ngibakhuthuza begcwele bengale sengizokhuthuza umgazi ukuthi hayi phela ufuna inkunzi ibambe esicukwini uphinde uyibambe emakhonini manje ngimshana ngingintela lapha ekhonini ake sibone ukuthi eBhakedeni awuyibali leni yakho umgazi awu siba 2000 awu nandi iBhakede mkazi abenjalo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu asishintshe eSouth Africa kuzoba khona abantu abagijima ngizoloko ngigijima noma ngabe yini evelayo ningitshele sigijime sibheke sibambe sidedele siqhubeke nokusebenza izoba njalo impilo asinhlala nabo athi abamsweli honest sinisela ukusebenza ngoba kukhona nje flanka office seduze kuningi mfowethu lo start lesi asebenzeni bafowethu ngikhona mina ngiyingane yasekhaya thank you asithokoze